Orta kılmatı muhallerim demese. 3. savaşta başlasak. Tak. Biz akıl sol 98 işledik. Ondan keyinki. Burada 98'ge okşaş blok. Ne? 2'ye jana 9'ga bölünген jana 14 bölükçüsü bar sandı tap debizler. 2'ye jana 9'ga bölüngen. 98. masala ayağına çıkpa kaldı. İnternette gördüm tugap kalıp. Neme 40 minut zoom'luku bitip kalıp mı kılıp ana жазып işlep koydum. Ja bolsa көрсөтүп etsen de abla tane YouTube'a kirgizip tam. Если çok Жалпы учурдагысы. Жалпысы. Жалпы учурда эмне болот? Ошону көрсөтүп коеюн анда. Так. Биздин саныбыз ушундай. Ошодон. Кандай болсо эмне? Bunun bölüçlerinin summası ошондой эле жол менен жазылат. Эмне 0,0,0,0 башкача айтканда аларды жөнөкөй өткөндө суммасында мындай болуп келип чыгат. P1 альфа 1 плюс биринчи даражасы кемитилген 1 бөлүнгөн P1 минус 1. Бул нени түшүндүрөт? A n minus 1 bul emne A minus 1 ana buradakta A n minus 1 koşman A n minus 2 oşantip bizge çeyin bada. Başka aytkanda janagı bu жерде P 1'den A birinci darajasının kaysal bölütülüp P 1'den 0'uncusu bölüt P 1'den birincisi bölüt P1'den ikincisi bölüt oşantip P1'den alfa 1'ge çeyin bölüt. Buların bardığının summasını bu жерде turat. Bunu tavuk için bunu bu dakika bölüp koysak bolğan. Oşunda bul kelip çıgat da. Bardığının summası ушул болот. P2'ninki дагы эле эме P2 альфа 2'nin плюс birinci darajасы кемитилген 1. Буну жөнөкөйлөп туруп P2 minus 1'ge bölüp koyabыз. Oşantip P n alfa n plus 1 minus 1 P n minus 1. Oşul emne Q sanının bölüçlerinin summası. Oşul bolar. Бұл форманы сандар теориясындағы кітапта бар. Бұны bir adam qılıp summasını qanday belgileydiler? Gamma menen omega menen belgileydiler. İş qılıp bir sanın summasını şunday bölüçlerin summası oşuğa barabar bolot. Эми ошону эле колдонобуз. Жок, бул жерде санын эле табышты колдонсок жетиштүү. 2 жана 9га бөлүнгөн жана 14 бөлүүчүсү бар болгон санды тапкыла дейт. Башкача айтканда эмне ошол санды n деп алсак, ал барабар эмне экен? 2'nin кандайдыр бир даражасы, анан 3'tүн да кандайдыр bir darajası, анан бул жагы бизге белгисиз
p n'ge çeyin alfa n. Oşunday bolsun. Anda emne bölüçülen sany 14 ekan anda alfa 1. Biz biliyoruz 2'ye bölünüp deşet anda alfa 1 birge barabar je çoň. Alfa 2 başka çıkan 9'a bölünüp anda alfa 2 2'nin çoň je barabar. Düşün. Şunda koyulgan alfa 2 koşulan 1 şöyle tip alfa n koşulan 1 barabar 14. Bu uzaktan n'nin aysa bolat 14'ü ekmenin жетtürünü çısak bolat. C bolboso 1 menen 14 desek bolat. Bирок eç kanday biz bu жерден бүтпай даражалары натуралык сан деп алсак болот. Натуралык сан болбосо ал сан андай бөлүүчүсү жок болот. Жок кылып салсак деле болот. Ошондуктан натуралык санга 1'di койсо 2'den çoň san болот. Мындай болушу мүмкүн эмес. Ошондой эме 2 7. Башкача айтканда 2 эле жөнөкөй бөлүүчүсү бар. Башкача айтканда 3 менен 2 эле бар деп жатат. Анда эмне? Alfa башкача айтканда alfa 1 koşulan alfa 1 barabar 2 koşulan 7. Egerde bul 2'ye barabar boluşu mümkünbü? Boluşu mümkün emes. Bul 2'nin çoň je barabar bolgondugy üçin summada 3'ten çoň je barabar. Oşonduktan buljak 2'ye barabar boluş kerek, buljak 7'ye barabar boluş kerek. Alfa 1 koşulan 1 bul barabar 2 bolsa alfa 2 koşulan 1 bul barabar 7 olsa onda alfa 1 bul barabar 1 alfa 2 bul barabar 6. Başkaça aytkanda bizdin sanыбыз n barabar 2 birinçilerde söylüyorum 3'ün 6'ncıları. 3'ün 6'ncısı 27'nin kvadratı. Başkaça aytkanda 729'dur. Görülgen 2 8 8 14. Uşul sandın emne uşul sandı 2'ye da 9'a da bölünüp jana 14 bölүүчүsü бар болгон сан. Эми B variantı айтып жатат. Эгерде 14'ün ордуга 15'ti койсок дейт. Анда көп жообу болушуну далилдей деп жатат. Birden köp деп жатат. Башкача köp дегенден кийин birden köp жообу бар экендигин далилдейт. Андай болсо эмне? 15 bölүүчүсү болуш үчүн эмне? 3 көбөйтүлгөн 5 болушу мүмкүн же 5 көбөйтүлгөн 3. Өкөйтөн болот. Ошондуктан эмне? 2'nin башкача alfa 1 кошулган 1 менен alfa 2 кошулган 1 бул барабар 3 көбөйтүлгөн 5 болгондо alfa 1 koşulan 1 barabar 3 alfa 2 koşulan 1 barabar 5 degan birinci sistema var. Bundan keyin alfa 1 koşulan 1 barabar 5 alfa 2 koşulan 1 barabar 3 degan ikinci cevap var. Bu жерден emne bolat? 2'nin ikincisi көбөйтүлгөн 3'tün 4'üncüsü деген сан бул 2'ye да 9'a da bölüнгөн жана 15 bölүүчүсү болгон сан болот. А бул жерден болсо 2'nin 4'üncüsü 3'tün ikincisi деген сандагы 9'a da 2'ye de bölünөт жана bölүүчүлөрдүн саны 15 болгон. Ошентип 2 жооп бар. Бирден көп болсо эле болгону. Андан кийин дейт. Далилдегиле дейт, эгер 14'tü 17'ge özgörtüp koysak anda anda jobu boluşu mümkün emes deydi. Eğer de 14'e özgörtüsek 14'e özgörtüsek 17'ge özgörtüsek 17 san degen bul emne jönököy san. Jönököy sandын özgө жана бизге гана бөлүнөт. Ошондуктан аны 2 bölүүчү катарында жаза албайбыз. А бирок бизде 9 менен 2'ye bölünüş керек. Башкача айтканда 3 менен 2'nin bölүүчүсү болуп жатат.
bölünүүчүсү болуп жатат. Башкача айтканда, эмне? Sonda başka ayтканда альфа 1 кошулган 1 var 17. 1 менен 17 болушу мүмкүн же эмне 17 менен 1 болушу мүмкүн. Эгер андай болсо альфа 1 барабар 0 болуп калат, альфа 2 барабар 16 болуп калат. Альфа 1 барабар 0 дегени эмне? 3'ün 16'сы эле болуп калат. Көйтүлгөн 2'nin 0'сы. Башкача айтканда 3'ün 16'сы. 3'ün 16'сы 2'ye бөлүнбөйт. Башкача наркындай кылсак, андай болсо альфа бунусуну кылсак, альфа 2 барабар 0, альфа 1 барабар 16. Анда 2'nin 16'нчы даражасы деген сан чыгат. 2'nin 16'сы 2'ye бөлүнөт, бирок 9'a бөлүнөт. Ошондуктан мында жообу жок. Эгер 14 17 өткөрсөк, анда жооп болушу мүмкүн эмес. Ошону менен жооп аягына чыкты. Бул жерде комбинаторика суроолор көп, кызыктуу. Бир суроо бар. Республиканский олимпиадага чыккан 2016-жылы 1-күнү болсо керек беле? Токтосоңуздар, мен катышкам ал жылы. 9-класс менен. 1-күнү болсо, 2-күнү, жок, 1-күнү болсо керек эле, 1-күнү чыккан суроо болчу. Ошол суроо болчу. Кыргызча которулган бар эле, орусча которулган. Лёшанын ордуна эмне жазып койгон? Жөн эле Асан деп койгон болсо керек эле, эстешим боюнча. Ошол суроо. Эмне? Лёша 6 катты 6 башка адамга 6 короче, мындай суроо бул. 6 кат бар. 6 кат бар. 6 адамга жазылган да. Анан не? 6 конверт бар. Конверттин тышында ошол адамдардын адрестери жазылган. Конверттерди биринчи эме кылып алсак, биринчи конверт жакшыраак түшүнүш үчүн көзүбүз менен көргөнүбүз оң, туура. Ошондуктан бир нерсени сызып алсаңыздар жакшыраак түшүнүктүү болот. Республиканский суроо болчу 2016-жылы. Altı конверт бар. Бул жерде адрестер жазылган. 6 түрлүү адрес. 6 башка адамга да, туура. Анан 6 кат бар бул жерде. Мисалы, бунун биринчи адрес дейли, буну экинчи дейли, мындай сан кое алайлы. Ар бир адамдыкын өз-өзүнчө оңойлап болуш үчүн. Бул жерде 6 кат бар. Суроону түшүнүш өзү эле аябай кыйын. Суроону түшүнүпкөндөн кийин жооп жазыш оңойлоп болот, эгер суроону жакшы түшүнсөк. Эмне? 6 кат бар. Буларда эмне? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эмне? Бул кат бул адреске барыш керек. Бул кат бул адреске барыш керек. Бул кат бул адреске барыш керек. 4-чү адрестеги 4-чү кат 4-чү адреске барыш керек. Ошондой болот баары. Бул жерде айтып жатат, канча түрлүү жол менен каттарды конверттерге салсак болот дейт. Салгандан кийин эч кандай кат өзүнүн адресине барбашы керек деп жатат. Башкача айтканда, биринчи кат бирге барбашы керек. Экинчи кат экинчи адреске барбашы керек. Башкача айтканда, биринчи катты башка адреске салып коюшубуз керек. Башка конвертке, бирден башка конвертке салып. Экинчи катты экиден башкага салып коюшубуз керек. Ошентип канча түрлүү жол менен салсак болот деп жатат. Ошол суроо республиканский суроо болуп келген 2016-жылы. Мен ал убакта 9-класс болчумун. 2 саат дегенде иштеген болсом керек бул суроону. Биринчи эмне? Айттым го, мындай чоң сан болсо башта озуп баш керек, кичинекейраак эмеге түшүшүбүз керек. Эгерде бир кат жана бир адрес болсо, эми да, туура. Бир кат жана бир конверт болсо, эми кичинекей сан менен баштасак.
Анда канча түрлүү жол менен салсак болот? Эч кандай жол менен сала албайбыз. Өзү бир эле конверт бар. Эгер буну буга салсак, эмне? Барып туруп өзүнүн адресине барат. Ошондуктан бул жерде жооп 0. Башкача айтканда жазып койсок, ой, так. Эгерде bir кат bir адрес болсо, анда эмне болот экен? 0 болот экен. Ошону жазып койсок. Эми 2 кат, на 2 кат. Bir, iki. Канча башка түрлүү жол менен салсак болот? Өзүнүн адресине барбай тургандай. Буну бул жака сала албайбыз. Анда өзүнүккө барып калат. Ошондуктан буну бул жака салып койсок, анда буну бул жака салган. Башкача айтканда бир эле жол бар. Эгер 2-ге 2 болгондо анда бир эле жол бар экен. Жакшы, түшүнүктүү болду дейсиздер. Барган сайын көбөйүп кетет. Эми 3 болгондо, 3 болгондо 3 кат жана 3 адрес, 3 конверт башкача айтканда. Üç konvert. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Эгерде bir бул жака салганга болбойт, туурабы? Ошондуктан буну бул жака салсак, анда бул 2-ни 1-ге салышыбыз мүмкүн, 3-кө салышыбыз мүмкүн. Бирок 3-тү 3-кө сала албайбыз. 3 прямой эмне 1-ге салыныш керек. Башкача айтканда бир жол бар. Эгер 1-ди 2-ге салсак, окей, бир жол уже чыкты. Эгер 1-ди 3-кө салсакчы, анда 2 2-ге салынбаш керек, 2 1-ге салыныш керек, 3 2-ге салыныш керек. Башкача айтканда 3-кө 3 болгондо 2-де жооп бар экен. Уже оңойлошуп кетет. Уже 4-кө өттүк. Ошентип 6-га өтөбүз аста-секин. Бирок барган сайын өзгөрүүнү текшерип, эмне логика кайда өзгөрүп жатат, ошону эстеп калыш керек болуп жатат. Азыр логиканы анчалык жакшы түшүнө элекмин. 4 конверт менен 4 катты текшерип көрсөк. Ошол кичине түшүнүктүүрөөк болсо керек. Кыйын жакка өтүштүн. Өзү 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өзү эмне 4 катты 4 конвертке каалагандай кылып салгандын ушунча жолу бар, туурабы? 4 факториал. Каалагандай жол менен салган. Ал эми бизге кайсылар керектүү? Өзүнө барбай тургандай болуш керек, туурабы? Өзүнө барбай тургандарды эсептешибиз керек. Анда барып калгандарды эсептеш оңойбу? Барып калгандарды эсептесек эмне? Мындан кемитип салсак, ошо барып калгандарды, барбай калгандар калып калат, туурабы? Ошондо жоопту табабыз, ошентип тапсак болот. Мисалга эмне? Общий ушул жерде 4 факториал болсо, бул жерде өзүнө адресине барып калгандар жана барбай калгандар деп туруп 2-ге жазып койсок, эмне? Бул барабар ушулар, туурабы? Барып калгандарды бул жака алып салсак, барбай калгандардын жообу чыгат. 4 факториалдан барып калгандарды кемитип салсак, барбай калгандардын жообу чыгат. Ошол логика менен иштесек, эми барып калгандарды эсептейбиз. Мына карайлы. Эгерде бир эле кат барып калса, мисалга 1-нчи кат барышы мүмкүн, 2-нчи кат барышы мүмкүн, 3-нчи кат барышы мүмкүн, 4-нчи кат өзүнө барып калышы мүмкүн, туурабы? Эми мисалга 1-нчи кат барып калса, 1-нчи кат барып калса, анда бул оюндан чыкты деген да, туурабы? Бул өзүгө барды. Анда булар барбай калышынын канча түрлүү жолу бар? Буну иштегенбиз да биз, туурабы? 2 түрлүү жолу бар, туурабы? Ошондуктан эмне болду?
birinci kat balbay kalsa iki türlü çoğu var. İkinci yok. Birinci kat balıp bular balbay kalsa. İkinci kat balıp başkaları balbay kalsa oşan tümle balbay kalatılgan kat dört türlü balıp bir ele kat balışı ne? Dörtten biliyorsun tamlasak oşol özüne ana balsın. Kalganlar balbay kalsa anda kalganlar balbağını biz uca tapkamız ikiye koyup koyuyoruz. Uşunca türlü yol menen bir kat esine barat kalganlar balbay kalganı. Emi iki kat esine basganın yolu emne törtten ekini tamdayбыз. Kalagандай törtten ekoyun tamlap bilip esine apalabыз. Kalganı emne esine balbaş gerek. Esine balbaganın yolu emne ekite kaldı, ekitelki bir. Kal emi 3 uje aldağını biliyoruz 0-0 bol. Aldağı kerek denemiz koşmuş. Bu жерден qancha chiqdi? 4dan 1 8 chiqadi. Bu жерден 4dan 2 6 qo'shgan 6. Boshqacha aytganda, endi bu жерде endi balib qolganlardan esebi. Dağın bir narsa qalib qoldi o'xshaydi, to'xta. Bu жерде endi 4dan 2 4dan 3 degandek ko'ritilgan bu жерде 0 ana qo'shilgan 4'ten 4 bağlı özüne bağlı olanı. Oşon yani var. Bu yerden 0 çıkar. Koşulgan 0, koşulgan bu yerden 1. Başka aytkanda bağlı bol. Hatta bir bağlı olgan jol bu. Balgandardın desek bolot da. Bu yerde balgandar 15 bolot. 20 kança 24'ten 15 kemsek balbagandar kelip çıkar. 24'ten 15 kemsek 9 da balbay kalışı mümkün eken. Oşonduktan жооп emek 4'e 4 bolsa 9 eken. 9'du bağın kötürüp bilsen de bolat. Şu topunday düşünüş için может az kötürüp bileyim. Tak 3 çok. Toğuzdan ko'rsatib endi bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bulbuldaka balsa. Anda bulbuldaka balsa mümkün. Bulbuldaka bunday olsun mümkün. Başka aytkanda endi şunday bolsun mümkün. Kaçı lazmenlerini bildiğinizde 1 2 3 4 1 2 3 4 devle mevkiler. Oşonda egerden bunday bolsa dağın kanday bolsun mümkün. Bulbuldaka bolsun mümkün. Bulbuldaka bolsun mümkün. Bulbuldaka bolsun mümkün. Oşonda ele egerde bulbuldaka bolsa dağın bulbuldaka bolsun mümkün. Bulbuldaka dağın var bu birinchini ikinciye jo'nata turgan boshqacha birinchini ikkinchiga jo'nata turgan boshqa tavlat bu. Buni bu yoqqa jo'natsek emne bo'ladi? Уже jo'natdik. Anda bu yoqqa. Agar buni bu yoqqa jo'natsek, anda bu majbur bu yoqqa borish kerak, o'sha. Boshqacha aytganda boshqa yo'q. 1'de 2'ye jo'natganda 3'e chiqdi, 1'de 3'ga jo'natganda dağın 3'e chiqadi, 1'de 3'te 4'ga jo'natganda dağın 3'e chiqadi. Boshqa aytganda 3'ni 3'ga qo'ygan 9'da bo'lib turadi. O'shon menen endi to'laydi ekanda, o'sha. 5 uchun da topib ko'raylik. Endi 5 uchun topish kerak.
Bu respublikanskiy usullar ko'p o'ylanib analiz menen chiqargan usullarda sizlarni ishlab qo'yish uchun bu bunday so'rovlar ko'p ishlashingiz kerak. 5 uchun qarasak, keyin 6 o'tamiz. 6da o'zi javob chiqishi kerak. 5 qatuz bas. Beş konvert var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 katlı 5 konvertga 125 kilojoule men salsak bo'ladi. Bunun içinde balgandar jana balbagandar deb ikiye bölüp aldık. Balbagandarni topishimiz kerak. Biz paydi balbagandarni topish uchun balgandarni topib turib, общийni kemitib qo'yamiz. Balgandarni topish o'ng'ayroq bo'lsa, agarda 5 dan 1 o'lsa balsa, o'zini balsa, anda 4 o'zini balbas. 4 o'zini balbaganmiz, 9 biz bilamiz. Agarda 5 dan 2 o'zi o'zini balib qolsa, qolgan 3 o'zi o'zini balbash kerak. 2 bo'ladi. Ko'ytilgan 2 qo'shilgan 5 dan 3 o'zini balsa, anda 2 o'zi o'zini balbadigan 1 elemeyi var. Bizga qo'yamiz. Qo'shilgan 5 o'zini 4 o'zi o'zini balib, 1 o'zi balbay qolishi mumkin emas-da. To'g'ri, 4 balsa 5-dan boshqa. O'sha 0 bo'ladi. Qo'yilgan 5 dan 5 o'tdan 5 o'zini balsin. Boshqa bu yerda summada 5 qo'yilgan 9 45 qo'shilgan bu yerdan 5 dan 2 ni alsak 10 bo'ladi, 20 chiqadi ekan. Bu yerdan 5 dan 3 ni alsak 10 chiqadi. Qo'shilgan 10 bo'ladi, qo'shilgan 0, qo'shilgan 1. Boshqacha aytganda, summada 30 75 76. 76 ta hamda balgandar bor ekan. Anda balbagandar topish uchun 100 faktorial yo'q, 5 faktorial 100. Tak, 120 dan 76 ni kemitganga barobar. Boshqacha aytganda, balbagandar 4 44 ta ekan. 44 ta ekan. Oşonda emne 5 ga 5 bolsa, balbagandar 44 ekan. Emi 6'lar üçün işleyimiz. O pişi 6 kaltanı 6 konvertke salınca jolu 6 faktorial başka çıkan 720. Bu yerde balgandar jana balbagandar bolup dağın ele 2'ye bölünsök, balgandarды esetlep çıksak. Balgandarды esetдеген ne? Egerde bir kartası aldı, bir kat bir konvertke özünün konvertke düşüp alsa, anda 5 özü başka 44. Koşulgan altından 2 özü gana özünü düşüp alsa, anda düşköy 4 öz düşköşün yolu 9 yol. Koşulgan altından 3 öz düşse 3 öz düşköy kalsın yol 2 öz. Koşulgan altından 4 özden düşüp alsa, kalgan 2 öz birbirine düşköşün bir ele yol var eken. Altından 5 özü düşköy kaldı, bir özü özünü düşköy kalışı mümkün emes. 0 koşulgan altına 6 var düşkön. Bunu eseplesek 6 koşulgan 44 koşulgan bu yerden 6 2 tak 30 15 olurken 15 koşulgan 9 koşulgan bu yerde bu yerde 6 koşulgan 5 koşulgan 4 bölüngen 6 başka kadar 20 22 40 olurken bu yerden 6 koşulgan tak bu yerden 15 olsa 15 leken bu yerden 0 bu yerden 1 hemi koşup çıksak bunu bu 90 45 135 oldu tak bu bolsa 24 864 koşsak
qirqni qo'shamiz, keyin burada общий 6 deb qo'ysak, 6 qo'shilgan 0 qo'shilgan 5 qo'shilgan 4. Boshqacha aytganda 15 bo'ladi. Bir ko'ngilda ikkilikda 10 nuqtani qo'shsak, 6 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 13. 13 ga bir ko'ngilda bo'ladi 14 bo'ladi. Bir ko'ngilda oldu. Bunu qo'shsak 3 4 bo'ladi. 720 dan 445 ni kemitsak. 720 dan 445 ni kemitsak. Ne? 5 volt. Kelet 8 volt 7 volt. Bir ko'ngilda 275 volt. Oşonda endi 6 qatlı 6 konvertga salib jo'natganda o'z uyini balbay qolganda bo'lib qolishi 275 случайda bo'ladi ekan, qolganida qayta bir qat o'ziniki bo'lib qoladi ekan. Turdayla koştum bu. Mevcut. Arkadaşlar duracağım çık. Arkadaşlar duracağım çık. Çok.
жерде 56 болот экен. О. Эме айтты. 46 деп коёдум. Айтты. 16 болот экен. О. Бул болот. Жүздөн болгондо 265. О. Ушул болот эле. Şu katağını tapmaya koysam Poşkon'da 15'li 5 деп alып geçeceğiz. Çok Poşkon'da 265 volt. Республиканский силовları şartlar bolot. Geçirmeyle bunun üstüne baş. Biz cümlemiz hazır. Geçirak cümlemiz. Uzakta zorluk görüp bana күшүңүзгө жеткенче иштеңиздер өз алдыңызга дечи. Буюрса эртең уже компьютерканы почти бүтүп калдык. Көп эле маалыматтарды алдык компьютерканы. Эртең барабарсыздыктарды өтөбүз. Бул жерде ыктымалдуулук деген тема бар. Ыктымалдуулук деген жөнөкөй эле тил менен айтканда эмне? Үстүндө бардык болгон случайлар aslında бардык болгон случайлар үстүндө бизге керектүү болгон случайлар. Ошону эле бөлчөгү эмне? Ыктымалдуулук деп аталат. Ыктымалдуулук. Акыл бир сон иштеп билем, калгандары бул компьютердин ичиндеги бир темада. Эки орунду сан тандаганда дейт, ал сан 3кө бөлүнүп калышынын ыктымалдуулугу канча деп жатат. Эки орунду сан тандаган. Эки орунду общий канчта бар? Эки орунду бул жака 9, бул жака 10 түзүлгөн. Башкача айтканда эки орунду сан 90 да бар. Ошондо астына 90 жазабыз, үстүнө 3кө бөлүнгөн сандар канча эки орунду? Эң башталышы 12ден башталат, туурабы? 12ден башталат. Анан эмне? Эң чоң эки орунду сан 3кө бөлүнгөн 99. 99ду кемитилген 12 бөлүнгөн 3. Бул не? Так, 7 87 бөлүнгөн 3. Башкача айтканда 29. Плюс 1 болот. Буну 0 деп эсептегенибиз үчүн дагы 1 болот. Ошондуктан 3 орунду сандарда 3кө бөлүнгөн сандардын саны 30 экен. Ыктымалдуулугу канча деди? Анда ыктымалдуулугу бул жөнөкөйлөсөк 3төн 1 дейт. Башкача айтканда 33% болуп калат. Ыктымалдуулугу 3төн 1. Ыктымалдуулук ошол эле эмне? Баардык случайлар астына üstüne bolsa bizge керектүү случай жазганыбыз болот. Так, эртең эмне? Барабарсыздыктарды өтөбүз. Ал 16 тема. Ошону менен бүгүнкү күндүн сабактары аягына чыкты. Катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Барабарсыздыктар эртең ушунан баштайбыз болса. Ошону менен
ma'lumot alганга жетишип калабыз көп эле. Анда эмес саламатта калыңыздар.